Thokozani bantwana bedlozi. Ngithi ngenze le video before ngizongena la emsebenzini ngoba sengifikile la emsebenzini. Ngithi ngidlulise lamazwi okwamazwi angifikele ekseni namuhla mangivuka. Ngilungisela ukuyothandaza. Ngilungisela nokuze emsebenzini. Kufike lamazwi kimina athi uma siyabantwana bedlozi sitshelwa ukuthi sinabantu abadala. Njengoba sinabantu abadala kumele sibalungisele. Ekubalungiseleni kwethu ngoba besuke besitshela ukuthi mawuhlola bekutshela ukuthi kukhona lesalukwazi or ikhehla elifuna ukukunikeza isipho. Ngoba wena ubheka isimo sakho ubheka ukuthi hey ngoba utshela ukuthi unabantu abadala into zakho ziphithene kuhlangahlangene ngenxa yokuthi yilabantu ohamba nabo okumele ubalungisele and nabo kunaloko abafuna ukukunikeza kona. Ubheka isimo sakho uthi hayi ithi ngibalungisele so yangalomqondo lo ukuthi mangibalungisela nami into zami zizohamba kahle, which it's true. Ekugcineni into zakho zizohamba kahle zizolunga. Kodwa manje masungena kulento lezi abantu abadala uthi uyabalungisela, iphutha esiliyenzayo yiloko ukuthi siluza ifocus manje. Ifocus yethu ekutheni kumele sibheke abantu abadala, silungisele abantu abadala. Siya ngalomqondo ukuthi no kukhona esifuna ukukuzuza. Sikhohlwe ukuthi kumele sivule inhliziyo zethu silithande idlozi. Siye ngenhliziyo yethu yonke. Hayi ukuthi sibheke ukuthi kumele khona kumele sikuthole. Sikhohlwe ibless. Sifocus kuma blessings. Iphutha lethu lesilenzayo. Ngiyazi akusiyimi ngedwa sibaningi esikwenzayo lokho. Ngoba usuke ubeka inhliziyo yakho kuloko kumele ukuthole okuhle. Sikhohlwa amabless. Sibheke kuma blessings. Kanti kumele nabo sibanake, sibakhombe uthando. Ngoba lo muntu uwumzali wakho, uyigazi lakho. Angeke ukuthi ubheke umama okuzalayo, ubaba okuzalayo kwabazali bakho bobabili uthi uzobakhomba uthando uma kukhona ukuzuzayo kubona. Abazali bethu labantu kumele sibathande regardless ukuthi basenzelani. Kwamele sibakhomba uthando. Ngakho ke ngaloko nami ngithi asikhombeni abantu abadala idlozi uthando. Konke sikwenzayo sikwenze ngothando. Hayi ukuthi sibheke ukuthi kukhona kumele sikuzuze, khona lokho kumele basenzele kona. Asithi ke uyabenzela abantu abadala ngoba ufuna khona ozokuzuza. Wenze konke kumele ukwenze. Ithe ekugcineni angisho ulindile wena ulinde ukuthi khona uzokuthola ngoba ungene ngalowo mqondo ukuthi khona uzokuthola. Idlozi livele lithule nje lokubuke. Lithule nje lingasho lutho. Ngoba liyabona, bayabona labantu ukuthi ngabe lengane yethu isenzela ngothando noma ibheke ukuthi khona ezokuzuza. Uma siya ngalomqondo ukuthi khona kumele sikuthole, singabanikeza uthando. Singayenzi into zabantu abadala ngenhliziyo yethu yonke siyinikele. Meaning we are in a wrong place, bantu benkosi. Ngakho ke into engisho ukuthi let's focus siyinikele entweni zamathongo.
sibe nesineke. Isineke siyafuneka kule ndlela, sisithandazele. Mawungena kule ndlela kuthiwa nabantu abadala, uyikhulekele, usho kuNkulunkulu ukuthi ucela akunikeze uthando lokuthi ubathande labantu ngenhliziyo yakho yonke. Ungabheki ukuthi kukhona okumele ukuzuze, kodwa ungene ngothando nangesineke. Ngalowo mazwi ngizothanda ukubonga, ngiphinde ngibonge neKhanyisani TV. Ngibonga umkhulunkazimulo ngokusinikeza lethuba lokuthi nathi sivele kuKhanyisani TV sikhulume, sidlulise amazwi kuyingane zamathongo. Sophinde futhi sikhulume. Ngiyabonga.